Evo, šefe, Sloboda je protekli vikend iskoristila reprezentativnu pauzu i učestvovala na memorialnom turniru 26. avgusta u Mramoru. Sloboda je ujedno pobjednik tog turnira. Koji je vaš utisak i kako su protekle te dvije utakmice koje ste odigrali? Pa evo, reću prije svega da sam zadovoljan osvojenim turnirom, jer jasno sam rekao igračima za sve za što se borimo realno je da pokušamo i da učinimo maksimalne napore da to osvojimo. Dakle, osvojeni turnir u Mramoru nam treba da bude jedan dodatni impuls u ovom mikrociklusu, da pripremu utakmice za Gošk koja slijedi prva naredna, a prva naredna je uvijek najbitnija, da rad protekne u jednoj boljoj atmosferi. Dakle, neću da zaboravim, moram zaista pohvaliti domaćina na izuzetno dobro organizovanom turniru, bez obzira na veoma loše vrijeme, jer imali su nesreću da se pogorša vrijeme baš kad smo mi počeli prvu polufinalnu utakmicu u subotu od 15:30, ali su zaista sve učinili da se mi kao učesnici osjećamo izuzetno prijatno, domaćinski sve odradili kako treba i iz tog razloga mi je drago da je moja ekipa taj turnir osvojila bez obzira na konkurenciju. Znamo da je od prvobitnog plana Sarajevo i Mladost bili su planirani pa su oboje otkazali, da turnir je uvijek takav da svakog protivnika treba poštovati. Mi smo se tako i ponašali, respektovali i postigli 6 golova, primili 1 gol. Kad uzmemo u obzir da sam dao šansu 22 igrača, naravno da je to moglo kudikamo bolje, ali uzmejući u obzir sve ovo što sam prethodno rekao, loš teren, mokar teren, nezgodno vrijeme za igru, hladno vrijeme, niko se nije povrijedio, malo Smajić ima određenih problema sa zadnjom ložom, osjetio prvi dan, pa drugi dan smo ga malo štedili, ali sve ostalo je proteklo kako treba. Ja sam danas igračima čestitao na tome sa željom da upravo ono što sam rekao u uvodu, da nam taj uspjeh, taj osvojeni turnir bude podstrek dodatni za dobru pripremu za Gošk koja slijedi u ovoj sedmici. Mi ćemo u ovoj sedmici, već sam objašnjavao da smo sve ove dane, iako smo igrali utakmice popodne u Mramoru, ujutru naporno trenirali, odradili smo zaista dosta u protekloj sedmici, samo je Bajram bio slobodan dan jer sam želio tako da bude. Svi drugi treninzi, dani su bili po 2 treninga. Evo, od danas mi otvaramo stranicu Goška. Ovaj mikrociklus će biti malo kvantitativno manji broj treninga, ali u prva 3 dana i dalje intenzivni treninzi. I znajući da nemamo Hareta Mehmedagića, našeg standardnog stopera, da ga nemamo za ovu utakmicu, tražili smo i kroz ovaj turnir, tražimo najbolje rješenje iz postojećeg igračkog kadra i ja se nadam da su igrači shvatili te moje poruke, nadam se da im je u glavi sljedeća činjenica, a ona bolna ali istinita, da mi 3 posljednje utakmice na domaćem terenu imamo 3 poraza u prvenstvu. Mislim da je to podatak koji mi moramo popraviti, mi moramo pobijediti Goška kako znamo i umijemo da bismo ušli u seriju 4 derbija sa puno boljim ambijentom. Ja nastojim da igrače okrenem od svih ovih vanjskih nekakvih uticaja, oni moraju da razmišljaju o onome što se radi na terenu i ni o čemu drugome. Ja sam čovjek koji će uvijek prihvatiti na sebe breme odgovornosti, ali će prihvatiti na sebe i dodatni imperativ pritiska, jer bi želio da u subotu od 19:30 sati ekipa bude kao ekipa koja je bila pod mojim vodstvom u onih uvodnih 10 utakmica kad smo zaista dobro igrali, pobjeđivali i ja se nadam da će tako biti u subotu.